kojiš pa ovaj... Snimam. Već. A da, upalio sam. Viš da lampa gori. Kad lampa gori, onda se snima. Buk. Danas smo bili na prezentaciji 3 nova mobitela od Nokije. I evo odmah je na adresu G4 stigla Nokia S7. Novi komunikator. Novi mobitel namijenjen poslovnim korisnicima. Kao što vidite, klizne forme. Ajmo mi raspakirati prvo da vidimo šta dobijemo u kutiji kad kupite ovu Nokiju. Još ju ne možete kupiti, s obzirom da dolazi sljedeći tjedan, 3. tjedan u travnju. Tu su upute kako i šta to sve. Tu nam je telefon, wow, velik je i težak je i ovo je mrcina od telefona. Vratit ćemo se na telefon, idemo vidjeti šta još imamo unutra. Unutra imamo, dobro, ajde, možeš ga ti, ovako. Imamo jedan USB kabel, imamo jedan koji mali HDMI pretvara u veliki HDMI, s obzirom da je telefon opremljen HDMI izlazom. Imamo HDMI tu USB kabel, to je ovaj adapter ranije što smo, a više što mi je na crnoj podlozi, to ljudi neće vidjeti ništa. Imamo slušalice sa raznim veličinama, ali malo sam umoran. Onda nemojte sad snimati. A moram snimiti, to ću snimiti, to ću upaliti, jedva čekam da upalim taj telefon. Onda se prisili da malo budeš prepošnjen. Zašto? Ljudi su rekli da sam neozbiljan, i da moram... I imamo normalni Nokiin punjač, USB se puni, znači to nam ne treba, jer imamo tih kablova 100. Baci se ovo gore. Nokia S7. Da vidimo ukratko, ovi store. Messaging, Maps, ovi.com, navigacija standardno dolazi, HDMI izlaz, Wi-Fi, Java, Dolby Digital Plus zvuk, 16 GB podatkovnog prostora, 8 megapikselna kamera, 4-inčni AMOLED zaslon, svakakva čudesa. Taj zaslon, Clear Black, ja mislim tehnologija da zove to Nokia, je doista impresivan. Odličan odaziv ima, ali to ćemo pokazati u nekom drugom videu kad upalimo. Masivan je, vojnički mi je. Nije, to je za poslovne korisnike. S donje strane ništa, malo reklame, s gornje strane HDMI, tipka za paljenje i gašenje i utor za slušalice. S ove strane imamo za zaključavanje i otključavanje zaslona, tu imamo jedan utor što nam se tu skriva, aha, tu nam ide SIM kartica, ok, to ćemo poslije, tu okidamo fotić, s ove strane nešto isto otključavamo, zaključavamo, to ćemo sve vidjeti, a vi što sam to za lokal, nekakav ne znam kak, ne, kužiš, kak sam to uspio za lokal, malo prije sam ga otvarao. Stvarno sam kreten, ne? A da, malo ti fučke ili nešto. Evo ga. Pa da. Kužiš. Pa baš je vojnički. Vojnički? Da, meni se pa dobro, ali ne vreš ti nigdje to nositi vojničko, viš kakav je to mehanizam, tu se drži i tu se drži. Fora, znači to se tikovnica, je tako. Sumnjam da će se strgati ili izgleda prilično otporno. Osim tih dijelova, pa znaš da se ti mali prcojci uvijek... Hop, aha, znači viš ovaj trik, hop. Viš ovo. Ajde, otvori te Ma da, ali, znaš kako to Nokia napravi otporno, to je... dobro. Brijem da se to neće. To je designed in Finland, kome nije to made in China. Dobro, to je to.
Nokia N7 od sljedećeg tjedna, ne znam točno gdje i šta, 8 megapikselni foti, što sam već rekao, 4999 kuna. Ti to puno? Pa znaš da je meni sve puno. Hop, hop, Sranje. hop. Me like, idem to Da odmah li ti je upaliti. puno mjesec dana da idem na posao svaki dan za to? Ne. A da ne jedem i ne pijem i ne pušim No. i ono ne živim, ne plaćam Sad si režije. ljudima rekla koliko ti imaš plaću. Kaj njih briga koliko ti imaš plaću? Pa kaj si me pitao mi to puno? Pa mi si morala tako usporedbu dati. Aj bok, ne. To je to. Doviđenja. Nokia S7 je na bijelu podlogu da ljudi vide.